Manang Biyada! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Kapadasa ni Cubs at Ami san napudno nagan tintay drama. Dito'y manang biyanang drama ken YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngabsak bay ti amin makablawa mampay da Jessa Bolos, Jerome Javier di Tabaggaw Cagayan, Rolly Viernes ken Jonaline Dolatre. Kastoy man ti kunani Cubs at Ami, dirma ng biyanang, at daikit ko akabalay ko. May sa abalo kan senior citizen. Kan may sa pensyonada. Ngamjak amo no apay nga ilibak na titawon na kan tipan nakabalo na tati bagbaga na kat bakit abalasang. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Bayad! Nay, pakiyawat niyo man ti bayad ni Nana. May sa senyor. Nay, asino ti bagbagam senyor? Manong? Da kayo, Nana. Nagkuna senyorak. May sa regular na tabayag ka, manong driver. Ha? Apay, manutawon yun, Nana. Si Kangay, manutawan maun. 45 ko, Nana. Ay, ading na nga rod. Kano 44 ko lang. Isa din awagan itinana. Adeng kunam kanyak. Ha? Matured lang amin to'y busis ko. Ngam ubingak pa'y ta 44 ko lang. Ay? Kastaya. Saan mo't lang amin ataboses yu ti matured, Nana? Pati tarupayo. Sama si kamot manong mat. Ay, agoray ka. Kasla mabigbig ka Si katay border ni kumarik asilinaan niya. Ay, uwawon. Wan, Nana. Stay, manang. Ay, ading gayam. Kunakto pay kat. May ruprupaan kay tay pala ang kat. Si kang agpaiso jay border na. Kahit agawid kan. Wan, Nana. Tanalpas mo ti trabaho, ading. Ay, nagpliti kan, manong. Nalpasan, Nana. Ni, nanamanan. Unay ka ni manongen. Ay, sorry, ading. Ay, sayang. Kung no de ka pa'y nagplete, tayo iplitsan ka kumay. Ay, agyaman aklangan, Nana. Ay, no kayat mo, itad mo lang ti ilibrim kanyak. Tapag pletik no bigat. Agpaisaw. Akuwan daytoy. Adapay sukli na daytan. Ay, ala, rabak ko lang, ading. Malaki din. Kakaiso na nga dapay mo extra manik. Alaamon, manong. Ay, kat, agyaman ak nga rod, ading. Naimbang nga oras mo, amay. Ni, da kayo matgayam, tata rin Adda ka din ni Antim Awilma, balasang kaw. Wun tata, adda. Sumrak kayo Agyaman ak balasang kaw. Ala, agtugaw kayo pa'y laang tainak ayaban ni Auntie Ijay likod ti balay. Agin indayon ngamin Ijay. Agyaman ak balasang kaw. Welcome to Jenna Almoite Drama. Apay, anyat gagara day taalakay. Amay? Jak amo Auntie. Adda siguro napatag nga ibagana Awam mo utang ko kang kuwana. Tapno umay kumaagsingir. Umay na kayo siguro armon Auntie. Anya? Dilag baenan nga agaram iti adayo nga ob-obeng ngam isaw. Kut, agkatawunan kay samot kin ni tata rin Sama Adayo mga inauna ni tata rin ang siya. Ala, ingkay nga roden sangwan. Tamangan lumatek-tekan amanguray kada kayo. Naimbag nga oras mo, Wilma. Apay, anyat masapul mo, tata Rene. Ha? Tata? Nagloko kan, Wilma. Apay nga atata ti awag mo kanya. Kat makatawan salat imo na akin ka. Makatawan nga, mat. Manutawan mo, 65. Si Kangay. Kano 44 ko lang. Ha?
Di ka mangrabak, Wilma. Basit la ti agwat ti tawon ta. Atap mo laday ta. No kaya mo ipakitak ti birth certificate ko kang ka. Ikan nakitipagbayad ka. Tain nagmangalay di opisina ti pag-alalaan ni ti birth certificate. Ay na, saanan, Wilma? Tapno mamati ka mature lang amin ti boses ko. Ngam ti tawang ko bingpay. Kan oray ti rupak, apad di mo madlaw, aportes ko laang. Kwa. Ala, wanan no isa. Iso nga mayak, ta umayak ko maagaram no mabalain, Wilma. Ay, apay, awan lat sa bali ang maaramon. Aya, tatarin Dati ko makataubam at armem. Sana kas kanyak nga ubing nga dayong amsika. Si Katikras ko, Wilma. Idi pa'y lang akursunada ka. Idi baruak pa'y. Pinikot nak lang amin idi tinatayon nga asawak. Iso ajak na itulaw, tinagarim kin ka idi. Ay, pasensya ka na. Ang awam matrik nakan ka, tata. Jay padam a senior citizen ati armam. Tano siyak, no adaman bilang plano ka makiasawa, tay kataubak ati pilyak. Tay agtawon la iti 45, wano 46, kasjay. Anya. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, Maricelina. Nay, si kamot gaya, Mari Wilma. Sumrag ka. Angam sa anak nga agpakukuita. Masahe nga, Mare. Di kag pamasahe. Nay, kunak man no agkukuku kalaang. Agmas masahe ka pa'y gaya man. Wan sinurok amin dagita. Tano awan agpamanicure kan pedicure. Mabalin ko tag massage. Nay, mayat Talaga na diskarte ka, Mare. Ang rumwarak mo't ita, Mare. Adda pa panak. Ay, dagitay border mo ngay. Amang ano dagpakukaw no agpamasahe kadakwada. Nigudu ngay a border mo. Adda? Ay, jaklaan mo no adda, Mare. Ngam kaslad damot itay. Din samot nagtrabaho. Ay, day off nan sa gayam ita. Ay, ina mga road offeran iti manicure kan pedicure wano massage. Ala, o may katakuyugan ka iti ayan na, Mare. Sa aktor umwar. Ay, agyamanak, Mare. Pasensya amon dagiti kokok, nana. Ta nagmumuring da. Kan matmatay sapay ang didagduma. Ay na, awan problema. Nairwama kon kadagita. Ngam apay ana naman ang tiawag mo kanyak. Aya, kat ading nak. Manong ka nga ron tapor-tipor ko laang. Ha? Ayun gayam. Nalipatak matay. No makukwang ka, manong gudo. Masayang kanto pa'y anya. Ay katuan Kakaiso ng awan trabaho ita. Agrelaksak mat Wan, no kaya mo ako ilutuan ka pa iti kanam. Basta dala ka maluto, Ha? Agpeso? Alaman nga raw. Taramanak man mat tilutong. No naimas mat laang. Ay, naimas. Ang mga no sapul-sapulan nak no. Maramanam tilutok. Alaman nga raw, Wilma. Aywan. Anya ka? Balaw no bakit abalasang? Balasang akpay, gudo. Kuna nga ron nga, agbakbakita lang nga nabalasang ay, mapampanunot ko. Narigat sa tagmay-maysa. Bayat ti panaglabas ti tawin kas lalumidlidaya. Taawan kad kaduak. Ay, sika ngay. Baro ka pa, wano. Adamo planom nga agbaak. Baruak pa'y lang. Awanan plano ka makinobya. Talamin adon alinukudak ti babae. Upat nga minan tinagbalin ang nobyak. Ngam intarayan da kami. Linukudak. Anya, apay ngay. Nataer ka mo. Huwag nga ro da. Nasing pitak pa'y gid
Jak man amo ka dagi dya, babay. Sinayang da nga rod ti panagayat ko. Napudno akmal nga agayat. Ngumno apay akas jayda. Agpapadan samad amin a babay. Ay saan mat idumanak ka dagita ex mo, manong gudo. No siyak, napudno ak nga agayat. Nalailo ak, naparabor, nadungaw, managayat, kanda dumapay apakay ay wanti lalaki kanyak. Apay nga rod di ka nakiasawa nga. Wana tasyak tag madmadiidi. Ngam ita, ay, kasla makapampanunot akon. Kasla kayat kun ti makiasawa. Ha? Nadagaram kanyak, basta kurso nadak. Aklo nakadagusin, manong gudo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Mare Wilma, damdamagan mo't ni gudo a border ko, nupod no abalasan ka. Kahit anyat impagam ngay, di mo ibagbaga abalo ak Apay, dinaam mo abalo ka. Saan? Balasang di imbagak. Dinamot kit di dinamag no balo ka. Dinamag na laeng no balasang ka. Katuan ko nak tagpay sumot abalasang ka manon. Basta di mo ibagbaga abalo ak Wan, Sika talaga. Apay, agin inaram kayo aya. ala, tila ibagbagamot, maremot, kababaen. Katawan dakas na, nulakit di tabaro ni gudo. Si kaman kit day, no adan nakitam ano biyawan no asawa na nga inyag na ditoy. Awan mo't mare, ngamjak laam mo no adda kasinsin narak na itiruar. Awan ka no. Nakuna na nga min a single. Ado ka nun tinagbalin nga ex na ng pasig ka no, maaman na nga lilaw dagijay. Aya, Ay, sige maray, mapanakaw na. Inton maminsan manan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Narabyan kayo manan asimangput, anti. Kanayonan amarabyan kayo asumangput, Wenta ka na yun ti overtime ko, amay. Ala, sumra kayon. Ay, Inkay manganan. nanganak ko ni Jerwar. Nabsuga kaon. Kanayon pa yun nga ijayruar ti pangpanganan nyo, anti. Mabisina mga roden no kwa. Iso ang mga anak kun Ayun, anti. Adakar tayo? Umutang akman. Madelay man nga minan ti sweldo mi. Masurunak. Bayadak tumutlaang no ag sweldo ak, anti. Awam magkwartak amay. Syaki di ko mati umutang ken ka taka sa pulak ti kwarta ka anakan. Ha? Ni, kanayon ti pa nag-overtime yo. Sa ita, umutang kayo. Baliktad samot, anti. Idi saan kayo nga agov overtime at dakwar tayo. Pasaray pa utangan dakpay. Ngam itata agov overtime kayon. Agkurkurang kayo iti kwartan. Ay, nagngina mga road ti magatang itan. Ado ti paggastusak amay. Kas kumaitian niya, ante. Basta, ado, bado, agas, bitamina, lamutak itirwar, paglamyardak, kanda dumapay. Anya? Iso pasensya kan awan maipautang ko tanegipitak ita. Gawat sa ngamin, iso akas tawi. Kandi mat agpen-pensyon kayo, ante. Adda Ay, pensyon tangiwa mo mamot amay. Anya pensyon nga ibagbagamag. Sa anak pa'y mga senior citizen. Ala ni ante. Apay aya nga iba inyo amay isa kayon a senyor. Agpapaubing kayo. Ay, agtala ka. Agpapaubing nga ibagbagamag. Basta sa anak pa'y a senior citizen. Period. Naggapuang Wilma! Ay na, oh my God, Wilma. Anya ka matan, tatarin eh. Mangigkigtot ka mat. Yagmon taawit mo, tasyak timang bitbait. Ay sana ang tamang ano, iboy-boy mo taw. Nang runa ka agar-aram ka kanyak. Saan mo't Wilma? Saan ko nga ugalit agbuibaw? Alan, yagmo daytan. Tamadlaw anadagseng. Sigurado ka. Wen? Ala, yagmon. Nay. Ay. Anya dagitoy aya. Nay,
Sapatos mo, kan badbadaw. Panglalakin sa amay dagitaw. Ay, uwag. Ta, lakok na kita ngam na orderan. I-deliver ko laangan. Sa dino ti pangipanam, takuyugin ka. Ay, sanan. Ipalugan naklatan iti tricycle. Awan to mga minti mauray at tricycle dito Iso akapilita na pag naukon. Sige, itulod ka nga rod aging gajay paradaan, Wilma. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Oh, adtoy gudu. Ginatang ko para ken ka. Ha? Ne. Anya dagitoy nga Sapatos, chinelas, kanbado. Adapay karsilsilyum dita. Jak amo, ano umanay mo? Tay XL tiin nalak, tapno sure nga umanay. Ah, lalaing kang agpili, Wilma. Anya da ito'y, libre? Awan regalok nga rod kan ka, gudo. Agyaman ak nga rod, Wilma. Naparamor ka gaya ma talaga. Aywan, anya gayam ti estado ta adwa. Estado nga. Data ka din, wano. Jak nga sure no, agjuwatan. Ta, di ka pa'y mga minagaram kanyak. Ah, ne. Di mo't nagaram kan kanyak. Katuan ko na akon. Ay, ti kayat kumot ako si kakumamot ti agaram amot. Saan asyak ta babae Ay na, saanin ang masapul, Wilma? Nagkinaawatan tangarudan? Ay, sa bagay makidi, Naalam mo tay ayudam, Wilma. Nay, anya nga ayuda ngay bagbagamot mang selsaw. Tay ayuda para kada tayo a senior citizen Apay di mo amaw. Awan nagan mo aya. Kat amin tayo mo't a senior citizen kat maikan. Da kayo sa anak pa'y mo't a senior. Apay nga iramraman dak dita. Ha? Saan aya? Apay manot taon mon? 44 ko laeng. Ha? Ay, nalabos kamot ngagkasay iti tawan. Di ka damot na inikat mo atawon mon. Uray kumadwa, wano talo atawon tin kasay mo. Tamaawatak pa'y ngam ho ho ho. Di ka damot tag. Agtal na ka mamot mang selsaw. Agpaiso mga na 44 ko laeng. No di kay mamati isipat ko kada kayo ti birth certificate ko. Kaya yaw. Ho ho ho. Saanan? Ala, wunan. 44 mo no 44 mo. Di oray 20 to. No isot kayat mo. Ha ha. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Patpat dyan yung mata 44 na lang di dyan na Wilma. Kano mismo ni Ami akanakan na tinangibaga kanyak. Senior citizen day jayon. Weng, amok ba't di dayta? Amok may liblibak na lang titawin na. Kano pensyonadan? Wen nga rod No di na kay kayat, sardangan yun nga arman. Nagado mabalin yung arman dita. Ni pailan na Wilmamot. Ang mga nubing ti kayat na isong agpapaubing. Sa anak ama pukawan itinamnama anak ko. Armaklat ta ni Wilma. Amok amatin nagtumit lang tirik na kanya. Kano dan sa kano kakuykuyog na abaro jay ili. Ada nakakita, inistoryada kanyak. Bayam da takuyog-kuyog. Gayim na la siguro day jay. Aginggat saan da nagkasar. Sa anak ang mapukawan itinamnama anak ko. Hello, Mare. Ada ak manen. Ne, nagado a prutas ta awit mo. Itad mo manan kinigudo dagita. Kanan mi adwa. Ang mga lakano kaya mo. Ay saanon maray. Mapan ka kadidita dagos na. Wen iso nga ron nga imayak. Ay kwa, adamot bisita na. Bakit mo? Jak mo no asino day jay. Ay, mga nunanang na, wano lola na, wano ante na siguro. Ay jak mo amare. Di namot ngamin inyam amo kat limabas da itay ditoy. Sige nga rod tamapana man dita dagus na, Mare. Kitaak, no asino jay bisita na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama.
Ni, kunak man no di ka umay ita, Wilma. Di mat kunam nga adaating daram akasar, kat umyan kayo ijay. Ay, kwa, saan kami anatuloy, gudaw? Ala, basta ka naktadain sangpet ko aprutas. Kan, apay ada ka no bisitam. Asino dayjay? Kwa, Kudo, sweetheart. Asino na ito? Ah, sweetheart nga? Asino tinangawag kan ka iti sweetheart, gudaw? kwa, Asino ta bisitam, sweetheart? Anya sweetheart nga ibagbaga Mike kano siya ti sweetheart ni gudaw? Ha? Ayaw gulimag ka. Di mo amo tilablabidam abakat. Siyak ti kaayan ayat ni Gudo. Agkasar kami pa'y ngarudan iti mabit. Anya, gudaw, agpaiso ayat ibagbaga da ito abakait. Wilma, agkalma kayo kumalaan. Pangasyo, pagsasaritaan tayo, itinasayada ito eh. Wilma, Vivian, kalma. Apay adi mo imbagbaga nga dapay gayam sa bali ano biyam, gudaw. Pasensya ka no, Wilma. No siya, kawan na sakit abakrang ko. Tamok asyak ti pilyan ni Gudo. Apay, asino ti pilyam kada kamay gudaw? Agpili ka no asino ti kalaysam. Ni Vivian Tipilyak, Wilma. Aniya! Apay apinang namnam anak iti awan, gudaw. Awan babain mau. Pasensya ka, Wilma. Nakasiguradong tibiyag ko kin ni Vivian. Iso nga iso Tipilyak. Nakasiguradon nga. Pensyonada ni Vivian. Kat oral jak kano agtrabahon, agda ti pensyon na apagbiag may. Aniya! Kaya kung di pensyonada, tamabambannog akong nagtrabaho, Wilma. No pensyonada malagayam ti sapsapolam iti may sa babae. Maipay ko day tago daw. Ha? Agpensyona kon. Amang ano dagdagkal pa iti pensyon ko nga iti day ta babae. Ha? Kunam, 44 mo lang. Kasano kung mga agpensyon ka? Ay sorry naglibakak. Saan ka di a 40-40 tawang ko? Nasuro ka 60 kun Anya? Oray anyat aramidam. Siyakla ta ti pilyan ni Gudo. Tanapimpintasak ngam sika. Ala, agawid ka na Wilma. Ni Vivian di kasar ko. Oray ka sa anak mo't anagaram kan ka? Sika ti nagaram kanyak. Aniya! Inistorya amin kanyak ni Antik tinapasamak kat masya na kankwana no pa'y medyo nasurunak iti damo gapo iti pa nagpapaubing na. Takis-kisayan na kat nga rod titawan na nga ibagbaga kadagiti tattao. Inandi ngay ko nga rod ti ikit ko aging ga na ka move on matlaang kat manipudi din man manon arumwar. No laang nga da servisan na iti manicure kan pedicure. Alakastan, tugay mo, Ami. Alagagayam, di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot madlaan kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyada! Hello, gagayam na yung bag nga oras yamin at imanan to gayam yo, Jenna Almoite, akas manang biyanang. Naragsak ngayon kayo panagbubuyak kan, panagdangdang gitagon daway. Welcome kayo dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Alma, saan na po na nagantintay drama, ngam hello mampay kadama si Pesa, nito sa ni Sidro Quezon, Charlie Kakal, Ken Rosalen Bondok from Jesus Bondok. Kastimanti ko na ni Kabsat Alma, dear manang biyanang. Nakasawa kiti na dumduma ti ugali na. Nulimpyo super sadot. Ngam no makainom iti arak, super gagatmat. Jak maawatan no apay kastoy ti asawak. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Mandi, ingka man kita ang Diyos nga agturong dito'y, tawan man matdanuman, napugsat sa. Maluman, baunan nakpailaan.
Inton adda mga asing kanyak ijawaig. Nagado nga amom. Ingkakit din. Sambutam tanalawag pay laang. Sapay kastoy ti ururor dagiti mga asing ijawaig. Ay napanunot mo la dayta. Awan dagita. Takrot mo laang dayta. Itay bigat pay lang amin nga ibabaon ka. Ngam di ka matagunay. Naturog mo tinararamid mo. Madingarod mo ti bagbagik bakit nasagit ti ulo kanto'y barukong ko. Nagado apambar mo. Siyak manlat mapana. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ne, papalam, Alma. Inak man isil po tay hustida numita na uksot sa manen tata. Apay, ni Mandingay. Adda ijay balay nakailad ijay papag. Nasakit ka no ti bagbagi na, iso ajak maibaon. Anya? Sige, tadumaгаsak man ije balayaw. Tadaman dabagak. Mapan kay latan tata, danunan yun ijay balay. Oh, pwede pulutan ta, tata. Na, Ayang ko pa dyan nasakit ti bagbagi na kunana. Nga mayat meteng ti tatagayan na dayta nga asawak. Mandi! Ha? Nay, siga magaya man bakit? Kat kasano? Naisilpom jehos? Nasakit ti bagbagim kunam. Nga mayat met ti tatagayam. Ay, pasensya ka, Alma. May salat inuman may, tapos istoryaan lang, balasang ko. May sa abote pay laita nga madamdama agbalin tumanen awalo daytan. Ay saan? May salaang. Ta, gawat ita. Awan maigatang iti adu nga arak. Sagay sapay lang. Wan mo't ngamin bakit? May salaang. Promise. Jakamukan ka. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Mangan taga din. Alma, bakit? Mangan ka na. Nalpasa kun. Tadi ka mat mauray ngamin itay. Kunak ano nabsog kan iti arak. Mabay nakmatamang padawlatan. Kinta ta Eric, bakit? Gad, mangan ka amanan. Tapno adda kadwak amangan, bakit? Mangan kan. Nabsog akon. Alang arod. Pasensya na. Medyo nakainom to asawa man niya. Yanya't masidangay kaya. Adda di talamisaan. Lukatam dagiti nakalupan dita. Alang arod, mabisin ako. Naginom ka manen. Sigurado nga inton bigat. Maladaw ka manen nga agriingan. Ang ulimag ka bakit? Agkararagak pa'y sak mangan. Agtal na ka, wan. Diyos may anayin langitan. Bendisyon naman kanina ito at around. Ngayon nakipaunag ita agundaway. Dalosam ka de. Tapno nalinis ngay paunag ko. Kaya sabay la ko ma. Taka na yun nga adda maidasar dito ilamisaan may nga ipaunag me. Salamat apo. Amen. Ala, mangan man na. Alma, bakit? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Alma, bakit? Alma, Apay aya. Mapanan titurog ko kay. pampanunutag dyan danong. Awan samad danumdan. Inakitaan Diyos. Tama nga nun napugsat. Inselpog itay malumun Ay, napankaya. Bakit? Pasensya ka. Hindi ako mangamin nakapan. Napasubo ka lagi nga runay. Maturog ka kit din. No kasta, at datanumtan. Bakit? Adan ta inselpog ka nga rudun. Sigurado ka. Ang mga nun nauksot manan. Inakitaan. Ang mga nun nalukay ti pananggalot mo. Anya ting galot mo kay? Kut, lastiko Ano ang mga nun nalukay, bakit? Inakpairutan. Ay narabiin. Nasipngutan. Kan may sa, nairot jay panangisilpog. Saan mauksot day jay? Nakitaan. Ang mga nun nalukay. Rabiin kunak mo. Katadamot plus light. Inakitaan. Tamang ano awan pagdanunta. Awan pagluto kan paglaba.
Saan nga rodan? Di ka di makaaw-awat man di. Ah. Saan man anatangkan ti ulong? Sige nga rod, tayo nakaglabalangan. Naurnong man ang timurangtan. Inton bigatin at tarabiin. Kan nabartag ka. Saan? Kabailak mo taglaba nga oran nakainumak basay. Ay, ti sabon, bakit? Taglaba ka man. Diyak mo lang makaturog. Labak amin, amurang ta. Ha? Ne, naglaba ka mo't gaya manak ko. Nagadutoy linabam. Ngam apay anaggulo ti pan nakaisalapay na. Ay nasaan asyak tinaglaban nanang? Di manugang yung. Anya, ne, imbag man ta naglaba di asawam. Anyat naknakan na. Inungtam, minandaram. Saan? Agpakalaing nga rod nga agtrabaho no nakainom. Anya, Namin anon anadlaw ko day takan kwa na nanang. Numabartek, agpakalaing nga agtrabaho. Ipapilit na pa'y tikay kayat na. Uray 10 oras ang tirabi eh. Tikayat na, agtrabaho lat na. Bagtit a lalaki. bagtit ngay bagbagam mag. Payat kit di at gumagat gayam no makainom. Wala, ngam agpakalaing nga rod. Masurunak mo't no daduma. Kat ayan na itangay. Nakaturog pa'y lang Pangal daw tumanin no makariing dayjay. Tanabartek idikalman. Napuyatan ang naglaba. Tadimot agpaanawa. Mga nun, pangaldawon sa kalaagriing mandi. Ay, masakit ti ulok, bakit? Kasano, nahangover ka manan. Ala, mga nun. Nay, magmantad da sa bawti masida ita. Wala, taamok akas tati kayat mo no mahangover ka. Maganda nga rode. Agkararag ka pa'y mo't na. Ah. Ala, idalan mo ti kararag. Sige na Ape asak pala. Diyak amo. Diyak amo nga. No nabartag ka, nagatidug ti kararag mo. Alakit din. Sige nga ruden alma. Ape ay pilitan na. Sikan. Welcome to Jenna Almoyda Drama. Aduman ti murungtan. Diyak masango ti aglabat ani. Adda serbisak nga agpakuko. Isupay ti birok ko. 5 ti agpamanicure ita. Serbisak ida amin. Katlaba am to ano awan serbisam. Kahit si kangay, awan mo trabaho yu ita. Awan na. Tanalpas mo ti kontrata min iti balay nga aramiden may. Kahit si kapay lang arut ti aglaba taawan mo't aramidom ita. Aginanaak ita bakit? Kakaisuna awan trabaho may. Amangan nga min nukalaan nga umawag ni boss. Ibaganan tuman nga da sa bali a kontrata min. Kat uray basitlat labaam gudwaam. Ay na, sikanto ka din. Trabahom day tatababae ka. Paglabaam ka ti padre di pamilya. Awan trabahom ita, manday. Awan tata. Urayag nga rin ti awag ni Buseng. Nadamanin kontrata may. Awan pa'y may. Ubay nakmang nga rin tulungan nga agluto, manday. Agkasangay nga may tay apaw. Kat agparti kami iti babaw. Sika kumatimay sa akadwak nga agluto. Ay katuwa na, tata. Day talaga yan. Ingka nga rin agrubatan, taurayin kan. Agkuyog tan amapan ijay balay. Sige, mabitlayan nga rin tata. Taang siyawarak biit. Manday, inyalaan kan iti kanang dito'y ayan ti paglutuan. Tadi ka mo umaymangan. Malamdaman to man, tata. Tay busin ta pa ito'y sata. Mangan ka pa'y, taray. Awan karagata chan mo. Arak karganan. Kababain pa'y kan. Tata. Nalang thank you. Wala. Mangan ka nga rudan. Sige. Nay, di ka maturog Mangan ka pa sa ka maturog. Nagtagari. Tata. Anak nga maturog. Kararaga. Aya. Oh, ay, sorry. Sagbay ang mga anak. Masabol nga kararag pa nga mo na. Pare, ay, stay tata.
pagyamanan tayo mo tiyapo iti grasya. Itid na kata tayo Alang around, parawan ka pa di tao. Agsubli ak no madamdama. This drama is owned by Jenna Almoy the Oh! Drama. Ambyang! Oh! Ambyang! Mabit lang! Si kamagayang timang sarsaruno kanyak man di. Nabartag ka manan. Papanam, ambyang. Ganan na dito sinusuon mo. Nagapwa ki jay ilita na pana nakichinda. Ngam ni, awan na sambut ko tricycle jay turning point. Isa pag naakon Ay sos, dayo pwede pagnama. Ala, yagmunta sinusuon mo, ambyang. Baklaya ko. Ay isa nun. Agawid ka kiding, ting ka maturugan. Apay ay paturugan na kat imal aldawan. Yag mo din, tawitak daytan. Tay tulod kay balaya. Saanan? Amangan no may batam. Nabartag ka. Saan? Danag mo na ya. Limpyo ako man eh. Yag mo kiting aminon. Tabayon mo tawitak kaon. Malwadam nga rod amangan no matinag mo. Saan? Ala, umuna akon. Lumbahan na kan, tayo bayon mo ang makaaway ng piyang. Ala, Jesus, hindi kag tarayaman, day! Mapagtog ta bayon ko! Ne, papanam kat kasangsangput mo man di. Nakman ibalsigan iti pagsungrod gananang. Naibos ka no't paglutuan da. Awan paggatang da. Isong agluto da iti kayo. Anya, nabartag ka, makabalsig ka. Ay na, naglaka. Maminano mo latag balsig. Ikamla iti paggatang danang. Awang arod kwartak. Nagastos kaon. Iso ngayon naklay, balsigan ni Dan. Aglaba ka kumapay. Ay, sige nga ron. Aglabak pa nga umuna. Sakto mapani Jayan dananang. Nalalala. Error mo amin ang malaban. Labak man. Aglabak. Bakit? Mandi, aldawan. Agriing ka man, tatarimaanam di sirok ti lababo. Agubo mo tin. Jakam mo ti pamaya. Makaturtulog ak pa lang. Bakit? Madamdaman to. Alamot tin akit ni, jak makainaw. Aldawan, bumangon kan. Nangaton di init. Anya ka matun, Alma. Kay imasan pala titurog. Disturbo ka. Aldaw nga ruden, anyat orasan ni. Alas 9 iti agsapa. Kunapay ni nanang atang danan nakaamapan agpakiskis. Mangkita dan iti sa bali at ang danan da. Masadutak. Anyan, kastalatan na kanayunan, tunggal adda pangibaunan daken ka, kasadot mo amin. Ay, igatangan kansan iti sa nga karton nga arak. Taginal daw ka lang nga ruden nga agbartek. At daya, bakit? Kaya't mau, tinal daw nga uminom iti arak. Ay, kawa na. Day talaga yam. Kakayatak lao na ya. Alma, bakit? Alalay, igatangan na umang laraw. Awan tupay maigatang iti sidaan. Day tantulakit arakeng. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, anya day taigam mo, Alma. Arak samot. Wala nang, tamasurunak ijay manugang yu. Apay. No saan ama kainom, nakasadsadot. Ngam no nabartek, nakagagagat. Ha? Iso nga igatangak man iti inuman na tapno gumagat. Anyan. Apay ngamin aya akas jay asawam. Yak amo Saan mo't akas jay idi baro? Naggagat mo't idi. Ngam idi nagasawa kamin, awanan. Rimwaran ti husto nga ugali na. Kurang tininom ko Bakit? Husto day jayan. Tanagastos no gumatangak manen. Inton bigat manen Ay, ala. Thank you Bakit? Thank you iti suporta. Suporta iti. Ti suportam kanya kakasawam. Aglaba ka man nga ron. Ala kayo na. Ada sabon. Adda, ngamsakbay nga aglaba ka. Tarimaanam to pa jay lababo anya.
Uy, di talaga. Easy lang dagita. Anya dadahal na ya. Agubo nga road. Mabasbas sa itisiro. Pare Manday! Oh, pare! Ni kumparem Abeltran. Aba, baray! Oh my God, dito ya! Paray, intayo makikayaw. Kasar ni Ipeng, inton bigat. Wala. Ang maglabang pa mo na. Sumaruno aktaw no madamdaman niya. Bardasak tayo aglaba, baray. Sige nga, paray. Ne, lepasampay dagiti ipapaaramid ko sakbay arumar ka mande. Uy, bakit? Ay, danag mo na yan. Matikla na kita. Di mo unay pa inuman ti asawam, Alma. Ang mga nuag sakit, no diretso ti panaginom na. Kat no jakmat bartakan, nakasadsadot mo't. May mayat no mabartak, tagumagat nanang. Ayan na itangay. Napannaglako, impalakok jay binuras ko nga utong. Kat naimbag no kabailan na timag na kat nabartag. Kabailan na, sanay day jayon nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di mo ayaban di asawak ita nga agsyat, Tata Eric. Abay, palubusan maya, no bilang lang. Una, no idi kat istriktwa. Saan itan? Kay kayat kun no agbartak ni Mandi. Anya? Iso ano adda pangawisam kan kwa na. Alay, inkadagasanan ijay balay. Basta pagawidem mo't laang Kapag isaw, adda berdyan apapanak ita. Inak man nga rudagasan, no kayat na ti sumuraw. Kayat na dayjay. Basta inom, alis to, tata. Kabailam ti agtrabaho nga uray na bartek ka, Mande. Alma. Abay, ano ti ba aramid mo ya? Inka nga rudburasan jay mulak amais ijay bantay. Ay, gato na. Mabalina na ya, maburas ng ijay. Wan, nga malumsamot dun. Ang mga numarabyan ka. Saan? Napardas mo ti gargaraw ko. Mala, mangtad kayo ti sako ang pangikakiti burasag. Tamapanakon. Ay sus, rabiin. Ngumawan pa'y mutla ni Mandi. Ayan na nga tan. Nalpas na nga tan, ti impaaramid ko. Manang Alma. Oh, Manang, agda ka. Ni Beltran day jay Ay, mabit lang, Beltran! Manang, yung kakitaan nila kay Mau. Natulig ka no dya bantay. Anya, kat, kumusta ngayon ni Mandi? Yak ang Mau, ngam kasla ko nata na pukaw na tipuot na. Ala, apa yan nga eh. Welcome to Jenna Almoida Drama. Kumusta kan, Mandi? Nasakit yung ulo ko. Naitugtugak ngamin. Ay na, sorry la kay. Basol ko no apay anatinag ka. Nasakit yung ulo ko. Bakit? Ala, taypan ka lang di dya ospital. Agagas ka kanuga po itipan na ka ito pati ulo, Mandi. Magasalak pa nga ta. Wen, maagasan ka, Mandi. Basta tumaramdag iti agas mo. Sorry at talaga. Ay na, makonsensya aklat nga rudan. Basol ko ti pan nakadisgrasyam lakay. Bakit? Si kamat ngamin. Di kamat ngamin maibabaw no saan ka nabarta. Iso agon-gon dawayak ti mangibabaon kan kano kas di anak kainom ka. Kadyak mat namnamahan na kas di ti mapasama. Mala, bayamon na ita. Tabasol ko matlahan. Kat sorry mat nudad dumakit nasa dutak. Ala, agpaimbag ka wan. Agagas ka, tapno agimbag kan. Agyaman bakit. Kat sorry mat. Bayam. Tano agimbagak. Ikarigatak ton ti aggagat. Jakon kayat ti mabartak. Tamangan no madisgrasya tumanen. Agyaman nak nga rod no kastala kay. Pag nakmantado at tinapagtang mo, ipatpatag ka lakay.
Diyak kayo tama po kay tibiyag ko. Ay, ten kamot, Alma. Patpatgan kang asawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Alma, mapana kang trabaho. Sige lakay, adto'y tibalon mo. Ay na, nagyaman ba kayo? Ne, ang mga numakalipat ka di ka agin inom numalpas ti trabaho yung. Wen, bakit? Di ka matanagan. Laglagi pag akanayon tibilin mo. Agyaman naklakay. Agan-anad ka akanayon. Nakitak no kasano ti panagbalbaliw ti asawa kat maragsakan tamanipod iti dayda pagteng sana na naginom kat gimmagatmatan. Jak nagsarday anang bagbagaken kuana kat dimngagmat kanyak. Isu nga ita naragsak kami ngagdandan na tawanan ti problema ken kuana. Alakastan ti gayem mo Alma. Alaga gayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yon, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello kagayam na imbag nga orasyo at timanan tigayam yo Jenna Almoite akas manang biyanang amang kumusta kada kayo amin nga awan labas. Welcome dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Marisa napud nagan tintay drama. Ngamsakbay ti amin hello mampay kada Zenny Talingdan dita Singapore. Christian J. Javier ken Carmina Luja dita Kamiling. Kasiman ti kunani Kabsat Marie. Dear manang biyanang, makuna ka na singpetak nga asawa tauray agong unget milakay ko agul uli makaklata. No pagsasawan nak na lumamay latta ti panagsao. Adda nga min ugali ti asawa ka man nagrurod. Arsagid ka nalaing agpabain. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Mapanta ka din lakay. Nakarubwat akon. Aguray man tanay, agsarsarmingak pa lang. Itay ka pa'y asuman narming. Di ka pa'y nalpas ang nagsarming aya. Awan mo't kukuam di tarupam. Kit-kita laang mo't di tasarming. Ay, masurunak nga rod dito'y nga agong. No apay mo't ngamin akastoy. Ni, apay. Anyat problemam di taagong mo aya. Timangad nga rod. Kita maning. Imbes pasalog ko matiturong timurdong na. Saan? Tatimangad may. Kasla kaya't napailat agsubli iti nga ato may. Ay natila pa kasiksikuram. Mapantakit din. Kani, ang mga nuawan masambot na alugan. Sapay lunis ita. Narigat ti makalugan taado ti pasaheros. Sikan sa latrumwaran. Agbate akon. Ni, apay ngay. Katsi ka nga rod ti mapanagpadental. Sana yun. Oray tasaan mo't nga agsaksakit tingipon ko. Inton kwan agsakit tumanen. Agreklamo kan tumanen. Napukaw ti ganas ko arumwari di nagsarminga. Anya, ay unay matikas ta nga style mon. Nakarubat ka lang arudan. Ala, mapantakiting. Saan ko na lang arulan? Masadota ko na rumwa. Mapanakit di garden ko. Tayo nakagdalos. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ne, nasapa ka mat anagawid. Nalpas man jar aramidam ije garden mo. Saan pa ya? Nagpudot. Hay, no apay mo't ngamin anapudot no aginit. Kat, anya nga rod ngay. Iso nga rod ti usar ti init. Pagpapudot, tapno mamagaan dagiti binilag. Wala grabe mo ti kinapudot na. Maksit ti kudel. Nakapudpudot. No apay mo't ngamin nga dainit. Ay natila ibagbagam. Inton awan init, agreklamo ka manan. Hay, saan ka ang mauawatan, Eddie? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumusta nga'y nagitimulam anateng edi? Adun sa timulam masurunak nga ron tata. Inaggaskit din. Anya? Kat esprema. No apay mo't ngamin apati iggas kat naparswa. Ha? Awan mo't nasayat nga itudda dito lubong. Mangdadadahil dalay timula. Espream. Mapukaw tumatla dagit ang aggas.
Sayang timulam. Ora ispek na ijay, adun to ti dinadaal da. Katuray ispem lata. Hay, napukaw pa'y katiganas kon. Mangnamnama ak nga adun to ti maapit ko amulak. Ngam dinarup katigasan. Makapaawan gana sa talaga. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kat, baybay amon dagi jay mulam, di mon asikaswan. Bampanuglaan niya garden. Aumpay ganas. Dinadaal lagi niya apistay. Kat, mairemedyo mo dayta. Isprayam tapno matay dagi ta apeste. Saanin? Bampanuglaan na ita. Agsublidan tumanin. Kat, ano talaga akas ta ti aggarden. Pagpasadak lang, bakit? Diyak kayatan ta garden. Welcome to Jenna Almoida Drama. Awan ba tay tricycle yaw, maray? Wano rin warni iday. Wala nang, taagpasada manin jay manugang yo. Anya, nay, kunak man no nan kaya tagpasada. Kat, kayat namanin nauman nga aggarden, isong agpasada manin. Nakaapitan na ya. Anyat apitan na ngay, kat binaybayan namat. Gaputa inaraktigas na upa yun. Napukawan ti ganas na nga garden, iso nga agpasada man kanun. Anya, ay isan man na mawawatan ti ugali di asawa mo. Awan sa magpao ta trabaho na. Ay, jakam mo iti dayja at tao nanang. Tanuan niya timbagana, isulatan, saanan ang mabaliwan. Akala, ano sam tay sumot ti kinaya mo. Nagadumang ngamin nga gararam kan kaiday. Nagaduda pagpilyam ngam no apay nga isupay ti pinilaym. Ay na, di yun ipalagip tinapalabas nanang. Ta saanan ang maisubli dayta. Sana bale, ta di nakabkabilan ni Eddie. Normal iti agasawa ti saan nga adkin naawatan no dadduma, nanang. Ay, makapasurun mo dagito nga uban, mate. Arabiin, Eddie, agiddakan. Taidde po munta silaw. Diyak makaturog no nakaunti silaw. Aguray ka katadda per aramidag. Unay ka matay. Anyat kukuam, aya. Ikatek nga ro dagito nga uban. Kalbuk sa dayto yan. No apay mat ngamin apuraw ti kulor ti uban Di pa'y green one no blow. Tamay mayat basit akitaan. Pati uban kasurun mo. Anya ka kadi. Pasit nga rod ti panaglakay kan panagbakit ti kasta. Pakulayam laangan tapno awan ti pakasikuram. Agtubon to matlaang. Useless. Agpakalbo ka nga rodin Unsa tapno awan makitkita kon abuok diti ulok. No apay mat ngamin nga dapay labuok ti tao Di pa'y lakalbo kumaamin na tao. Tapno awan ti sakit ti ulo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Manganan lakay. Umay kan bumaawon to'y makan. Sinalbag kayo manaw. Nagkunang agrugit ka na ti balkon ngay. Ay. Anya manin ayat ti pagungungtam di talakay. Umay ka manganan. Dagita manok Nagrugit dak dito yan. Nagawan babain da. Paungatin dak dagita Ala baybay amon taaladan tanton to'y balkon. Tapno saan da makastrak dito'y. Kinawan am mo dagita. Iso adi mo tutupan. Ilakok tumanla amin dagitan. Ni, saan babasit da pa'y laang. Naimbag tula apartyenta no dumakkel na. No sakit ti ulo ti babae da. Nasaysaya at lapukawan idan. Ilakok kideng. Aladan talaangan to'y balkon. Ikanta iti screen. Saanin? Gastos manan ti pampanunutan. Ilakot akid din dagita man manok. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Anyamatan. Nagsakit ti tiyan ko. Labsugak. Nagaduma nga mintikinan mo itay lakay. Indwal mo nga mintinangan. Kahit nabisina nga rodmate. Unay mo tikas to yan. Nasakit talaga bakit? Kat ingkag si Pag siaran na, kadyak mat makasisiar. Kat no isungay ti solusyon na. Ay, anyamatan. Siganto mga men. Inimas mo iti gusto tininutom. Anyangay. Naadukla nga rodan tinangan. No diyak ka imasen ti agluto, agreklamo ka.
Ngam no ka imasag, agreklamo ka mo ilata. Anya nga iti kayat mo nga aramidak lakay. Made, nasakit na talaga bakit? Ina malamag magnan. Tapno mapalpa anak. Mapanak iti balay da nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, umayak man nagpalpa dito'y balayaw. Masurunak iti balay. Apay manen ay Adaman di mo nagustuhan ije balayaw. Di manugang yo Sinubraan na ti kinaimas ti linuto na. Iso nabsugak launay. Katnay, nasakit mo ti tiyangkon. Anya, di ka katagyaman ta naimas ti luto na. Wen ang ne simakit ti tiyangko. Tanabsugak launay. Kat inungong taman siguro jay asawa mo. Kawan Anya pa'y ngay. Kanudyak mo nga minungtan. No adadyak kayat nga ramidan na. Agruamit. So may mayat no maungtan. Tap no mangrik na. Ne, kita di mo sobraan ti mangungungat ije asawam. Tamangan numapunwan. Addarik na jay asawam. Addamat puso na akasken ka makarik na. Saan abim mato ti puso na? Saan agaputan na singpet? Kat agruam kamutin amang ungat ken kuana. Jak pa'y ngamin napuutan nga inapa na ka ni Marie. Si kalat mga apa ken kuana. Kat basol na mo't no apay ngungtak. Wen ngam ungat adagos ti pamayam. Imbes akasaritam iti nasayaat. Ay na, amunan ti ugalik nanang. Diritsaan ti panagsaok. Kanuray da kayo, amuyo da ita. Wen, ngam dinak ipada iti asawam. Tasaan nga agpapada tirik na. Iswa kita umbasik. Di ka unay, anak ko. Anya mo da dya trapikan? Bad trip. Basi lagi nga rudon tinapasadaak. Ta-traffic mate. Ish! Apay kanungay at rapi. Ada nga rod karo. Taimpumpunda ni bakit karya. Ado da kitag parparada. No apay mo't ngamin amasapol nga agparada ta no adda matay. Nagbubuntog da pa'y mga rod amag na. Di ta kiti partakan ta numalpas sa dagos ti pumpong. Kat kas di nga rod mo't tinakaugalyan tayo. Adda nga rod nakita mo nga agtartaray amapan mangipumpon iti minatay da. Awan, kastagid di ko matimayat tapno mabiit maitabon dyan natay. Tumaktak iti biyahe lagi dyan. No apay ngamin anatay day dyan bakit karya Kat bakit mo ten? Tiyempo na mo't siguro ti matayin, No apay ngamin amatay ti tao. Tila pa kariribo ka manin, Eddie. Kasta talaga. Awan bumato dito irabaw ti daga. Nagado pakataktaktakan. Diyan may isa pasahiros ko itay. Pinagmigrine na. Simakit tulok iti hapde. Apay ayan. Una, tanagang late. Anya? Unay man day dayan. Agpailing sa agdigos. Sa pinagtugaw di likodak. Katimpangato na di ima na tagkapit nga road. Ay na, simakit ti ulok. Ala, baybay amon. Ado unay ti paka-estresa mon lakay. Umado dagiti uban mo, nukas na. Di mo pa kariribukan dagiti adda iti aglawlaw mo. Baybay am. Kasi ka mamot ti makiabay ti naanglit. Nung saan agsakit ta ulam. Ha? Ni, kit di ka agungat Anyat pagpungtutam ngay. Madima gamin ti style mo no tatuma. Tadinak pa'y kampiyan nga asawa mo. Akas laki din kamali amin aramida kaun. Saan akas ta? Diyak lang amin kayat ama-stress ka, lakay. Maditi kasta nga ugalim. Kontrabida ka kanayon. Ala, huston. Sorry nga Ruden. Pasensya kan, Eddie. Siya kun ti agkid daw iti dispensa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, nakaparada man matanto tricycle yung umari. Abay, sana nagpasada nila kay mo. Nauman tata. Adaman din na nagustuhan ijay paradaanin Iso ang nagsardeng manin nga agbiyahe. Anya? Kat, aggarden man. Hay, jak man amo tata. Adamat ijay likod ti balay. Jak amo no anyat kukuin na ijay. Enak man kitaan. Tadaman buludak aramyentana.
Nay, agar-aramid ka matitiwalis ting-ting. Edi. Aywan tata. Aglako ak man itiwalis ting-ting. Ay, ado ti pagbalinanday ta. Nagadumat tararamidam. Wan tata, sayang mo dagiti bulong tinyog me. Nagadaw. Gumatang ka to Isursur kon to nga ilako dagitoy. Nay, mayata. Sabali man ang ti pagkwartam. Wan tata, may mayatin ti kastoy. Tawan sigurong ti problema. Aywan, bululak man tayo tools ti motor mo. Tadaman reperek barok. Ay, jaki pagpabulod day jay. Tama nga lumapukaw ti daduma akargana. Kompleto nga min day jay. Gumatang kayo matitigamit yo Sana puro bulod. Madit agbulbulod. Siyak tupay. Jak agbulbulod. Tama nga lumakadadailak. Iso pasensya kayo na. Ngamjak ipabulod day jay tata. Ingkay gumatang. Tapno di kay bumulbulod. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sagmamanungay tawalis mo, pare Eday. 50. Tanapuskol day tamare. Gulpim ta 5. Ta-reservam ti daduma. Ay, nagngina mo. Kunak no 30. Grabe kamit ngagtawar. Amumot anapuskol. Tawaran pa'y laang. Kan narigat ti umuli tinyog nga galit ti bulong na. Nagngato dya inulik. Di mo pa'y ladawatan. Naglaing kayo agtawar. Tit nagriga mo tagaramid iti walis ting-ting. Kumaano pidpidutak lang ta iso. Ngam sa almait. Pagrigrigatak nga aramidon dagita. Pagpuy-puyatak pa yun daduma. Ay, ala, pasensyakan. Sige. Mga alak nga rod iti maysan. May salang talaag. Saanan? Numapilpilitan ka, ure saanan? Ado ti pangilakwak dita? Saan lasi ka? Barat! Ala, ay sus. Para day jay lang imbagak. Nakaungatan. Nagloko mo day ta kumpare kon. Arsagid la unay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ni, apay nga intupak mo mutin tabi naklay mo ala kumawalis, Eddie. Ewan ta nagbabarat mo na kita paglakwan. Di na maawatan tirigat ko anang haramig ka na kita awalis. Apay, awan na lakom oray maysa. Awan ta nagbabarat na may. Masurunak, di na pa'y ladawatan. Pinatawaram ko maidan tapno nakalako ka. Saanan? Usarin talangin na kita. Naglalaingan dan ngay. Bakbaklayang ngay sur-sur-sur. Nakadagdag sa'yo. Ngam di na pa'y maawatan dahi tamad. No apay mo't ngamin angat datatao akasta. Awan asi dahi ti pada ta tao. No apay mo't ngamin asaan ngagpapada ti ugali ti tao Kat talaga akasta Agduduma tayo nga rod iti ugali. Ala, baybay ang nga rodan. Di kan agrurod lakan. Anya mo ti kasto aluton ngay. Naksit may. Anya ka mo tin mare. Awan pa'y gahanas ti mangan no kastoy. Basit lang ang tinakset. Ipakan kunton iti aso tinakset. Aglablabaak ngamin itay iso ajak na siputan. Di mo ngamin paggigidan ti trabaho amay. Bakbakitan ka nga awan amom. No apay mo't ngamin nga daman-manil mo no daduma. Puro palpak ti trabaho. One! Manarak no manarak! One! Palpak ti trabaho! Manipod nagdanata! Awan na saya at ngay naramid ko para kan ka! Sika lang ti husto! Katsyak! Palpak amin! Awan husto ngay naramid ko! Ne, apay akasta ka ngay. Apay, si kalangan ti adda karbangan na nga agungat, edi? Awan karbangak nga agriaw! Nabayagan nga agul-uli makak. Pinaspasensyaan ka. Tabarang kunak nagbalbaliw ka. Numaamiris mo dagiti bidot mo. Ngamsaan, takumarkaro mo ti kasta nga style mo. Ti bulok nga style mo. Mare. Panawan matantap no irwar ko ti impenek asakit tinakam kan ka, edi. Aglablabas ka ngaminan. Pilpilitek apukawon day ta asakit tinakam. Tanam namaak ngagbalbaliw ka. Ngam saan matgayam. Iso nga ita.
panawan matan, tapno irwar ko tinakadulin asakit tinakam ko. Ha? Tiamom, husto amin nga aramidam. Feeling perfecto ka. Feeling mo, awan apulos kang malim. Ngam di mo amo anagalas ti ugalim. Rinukar ti aramid mo, Eddie. Mari, anya ka din tatangay bagbagam. Agawid akpay lang ang igebalay. Agkupit ti barukong ko ditoy. Katjak maibaga, no agsubli ak tupay no sanan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Panawam ke din. Kasta mo latararamidan na kang ka. Panawam maon. Nanang, Into nagsakit kay ti puso. Gapoy ti kasta nga aramid na. pilpilitak nga awatan. Ngam napunuan ako, nanang. Nauma akon ang mga awat latan kan kwa na. Isu nga ro da panawa mo. Tawa mo lat serbina nga asawa. Nanang, No kaya mo, siya kung timapan mangala kadagiti kawas mo ije balayaw. Ala kamin dito yan. saan pa'y lang, nanang? Taag palami isak pa'y. Pagkalmaag pa'y tirik na. Nanang, anya nga tangay tinagbasulak. Ado nga min, tinaalas nga style mo, anak ko. Taoray siyak nga inam, kat madlaw ko ti kasta nga ugalim. Di ka masaksakitan na, nga masapol ama-amwam dagitoy, tapno ammom ti baliwam. Awan mo't amok akamalik. Di ko naman, ngam nakaro ti kinaarsagid mo. Ken nalakaka nga agrururod, ken nalaing ka amang pabain iti padam a tao. Ha? Dagita tiliklikam nga ugalim, tasaan anasaya at tikasta. Kitaam, kat awan gagayim mo. Adayo tirik na ti tao ken ka, takasta ti ugalim. Iso abaliwam day nga style mo. Napunuan sigurun jay asawam, iso akas jay. Nanang, No kayat mo ama urnos tinagbaetan nyo iti asawam. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan iti asawam. Binugkawam mo ngamin. Ken agkakasakit pa'y dagiti imbagbagam ken kuana. sigud mo't akas jeti bagbagak. Ngam itala ang alimaban. Wen ata napunwanen. Palpalabsen nala siguro dagiti imbagbagam iti. Ngam talaga adinan kinabailan dagiti imbagbagam. Iso akas jay. Nanang, Agpakumbaba ka. Ay wem ti asawam. No kayat mo pa'y ama urnos ti amin kada kayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. sorry Mari. Naamiris kong dagiti bidot ko. Pakawanan nak kuma. Agawid ta kuma ni Jabalay. Pangaasim. Kasalak agbagtit ijay nga awan kadkaduak. Promise. Agbalbaliw akon. Di kan ungtan. Bugkawan kan pabainan. Agsingsing pata kon Mari. Asawak. Rumbeng lang agbalbaliw kan. Talo makay kan. Diyak kumakayatan ti agsublikan ka. Takas lang na trauma akan ka. Ngam ipagpagapok iti panagasawat na. Kan inayat kamot nga uray kasta ka. Dimteng lang amin jay puntuan na punwanak. Ala. Tabumawi ak bakit? Basta di naksinsinaan Ayaten ka. Katnoan nyaman tinagbasulak. Pakawanin nak. Kat sulnitak tinagkurangakan ka. Sige. Agsubli akan ka, Eddie. Ngam no ulitem tupay nga aramidan ti jak kayat. Ladingitan. Ngam talaga asinaan kan. Kat di naktun maay-ayo apulos, Eddie. Wen, promise, bakit? Saan na maulit day jay? Agbalbaliw akon talaga. Inikak iti tsansa ti asawak ngagbalbaliw kat kas iti imbagak ken kuana nulitan nga aramiden dagiti jak kayat talaga asina akon. Ngam ka asina jak metten nakita ken kuana dagita tanagbalbaliwen anamin pinsan. Alakastan tugayem mo Mari. Ala gagayem ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring,
Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.